Hi, upese we free. A free yadia munina ana. Any nom kafefe capsules. Muni about China near. Yadia ben cry and a how. Media menom kafefe capsules. Enti won so nomubi. Kafefe capsules inti. Mrs. Yadia nina eko. Ebwama. Ne siesi ma ye baby na mama ye fresh na Mary madie jejai monum kafefe capsules no waste pain na mobeya Mary ma ankasa edro yi ubenya bi wa drugstore any herbal shops bia ebe wumu kai se wo ba wo ma akranufo pemfo ne akoda wanya mfinhia dumienu anum adro bi se kafefe ni capsules no ho a ento kafefe talala FDA ahwehwemu age atum se eye Tuso mama ba numa apoto be plenty san what to ask me mama no apoto be blewe e ma get ma no ma ba no yes kate wo jiri di bone di na tunsuo ni bra tell bibi bra de tie na bibi na 2 point makwa no time ma me see the fear papa bi na me problem na to bula mama ya me dis guys me play so mpo mani to bra chabole what to apoto be blewe e anzuo etine bremo atopke etunsu ani krokin abuoi a manfo abrechirefo baabi afo mpufa so etwetwe topke akiri kwan ana no me adi asokwan da no watentena na wo dey fa what dey never mamo ha mo kra what dey top brem so wo pensu papa na nsu fodien pa eye topke so for the down motuma so for the say yentunsu oh eye topke oh me tira kwanya yaba just nasi and who want to have fresh out of body what you want to say topke enso kasa what we now Hi, upese we free. A free yadia munina ana. Any nom kafefe capsules. Muni about China near. Yadia ben cry and a how. Media menom kafefe capsules. Enti won so nomubi. Kafefe capsules inti. Mrs. Yadia nina eko. Ebwama. Ne siesi ma ye baby na mama ye fresh na Mary madie jejai monum kafefe capsules no waste pain na mobeya Mary ma ankasa edro yi ubenya bi wa drugstore any herbal shops bia ebe wumu kai se wo ba wo ma akranufo pemfo ne akoda wanya mfinhia dumienu anum adro bi se kafefe ni capsules no ho a ento kafefe talala FDA ahwehwemu age atum se eye tuso mama ba numa apoto be plenty san what to ask me mama no apoto be blewe e ma get ma no ma ba no yes kate wo jiri di bone di na tunsuo ni bra tell bibi bra de tie na bibi na 2 point makwa no time ma me see the fear papa bi na me problem na to bula mama ya me dis guys me play so okay yes I amamo akwa bio e dia ba Kumawo TV Stardom Drumedia ye de bra live e Kumawo TV ye be pa ahwefo achew se ye free from mamo kakra e ye fidie ne de adwuma e de toda na bibi kakra esi ne sisa na mo de acheye ye da masepa se ma twen ye asan amayakọ ababio nyankopon wo hira mo se ma twen ye amayakọ ababio ye guso e wo Stardom Drumedia na yakọ off no na ha e de kra keke mo hwe mfifra etime a awtimu se na nya ize of and ya tonyum pa trese aduma chede no ebi nso e wo ye nso yemu pa yemfa asida emfa maka fefe na fe so Lord Cecil Lodge and Top K drilling borehole omonso aboa ye na do asisi me ma me so me ho aye fe
real fashion designs omo anama me ho ayepe medin e de Samuel Kwabena Dako aka Sam Dako sia kono na abrantia e friend Caris ono nana o perform enti yensan fansam bodede ehia Caris no fa the performance emra yenko. Sure. Over is your name, Jehovah is your name, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name.